clear tu te in zain chibai le vekule tuntum kan video a chuanin Central Industrial Security Force CISF waya Constable Fire Hnaruak dil theite kan en ho le don ani CISF Constable Fireman post wakza chu post sangkhat zale somlile pakua ani a chuta chuanin UR unreserved category UR category 489 ani a ST tan poza somthum le pasari ani bokani tuntum CISF Constable Fireman posa hianin person with disability PWD pian thungarwal ban lo kan ti tan khanin post ruak reserve kha omlawa exam ve theidon lo tina ani chu state wise post vacancies khachu advertisement lama chiangzokin kan lo chiar chiang don nia Hlawh pay scale chungcha han enila tuntuma Constable CISF Fireman hi pay level 3 ani dona chu kan soithinang khanin cheng singni sangkha jasari atanga singruk sangkwal e zain kar an Hlawh don ani dil tura thiam na ngai te han en leila class 12 pass science stream science la ani turani arts atang chuanin an exam theilo tina ani chu kumbi thlia age limit khan en leila dil tu chu kumsom pariat atanga kumsom ni le pathum inkar an ni angaya STSC kaini tribal tan kumnga upper age relaxation oma kumsom ni le pariat thlengtan adil thei tina ani chu recruitment process an en leila pakhatna chuanin PET physical efficiency test ani a pahnina chuanin PST physical standard test ani lenga pathumna chuanin written exam written test CBT antiboka chu computer based test ani donani tin document verification te tin medical examination kan tiang chi te kha omle donani pakhatna PETB ka khanin 5 kilometers minutes somni le pali chunga tlan thlen tur ani donani PST a hianin height b ka 170 cm chesa 80 ani dona amairo chu keini mizo tribal le naga khatiang tribe hotan khanin 162.5 cm kan height a khan ani dona tin ombor len zong chesa khanin 77 cm anianga expansion ti len a khanin 5 cm expansion ti thei angai ni written exam han en leila written exam hi CBT computer based test kan tiang chi kha ani dona mark za apudona ni avai hianin MCQ multiple choice question kan tiang chi kha ani vek dona ni written exam bi ga hianin part 1 part 2 part 3 le part 4 a oma part 1 a chuanin general intelligence and reasoning ani a chu question somni panga omanga mark somni le panga apuanga ti chuan part 2 a hianin general knowledge and awareness GK lampang kha ani a 25 question 25 marks anianga tin part 3 a hianin elementary mathematics kanti maths lampang kha ni dona 25 question 25 marks ani dona ni tin ato ber part lina hianin English ani dona 25 marks 25 questions ani dona ni chuanin total in written exam khanin mark za apu dona ni written exam bi ka hianin minimum qualifying marks om dona chu UR EWS le ex serviceman kan ti hotan bi khan 35% ani dona ni STSC OBC le kaini STSC tribal tan khanin 33% qualifying marks ani don bokani tin written exam a hianin negative marking om don lo thung ani written exam zowa chuanin document verification om lenga chumi zowa chuanin medical examination te om don bokani tichuan khang ho recruitment process selection process strong kan han soitak pangate om zo nu khanin state le category wise in merit list kha siamani donani entinan UR category te SC ST category OBC category kan ti a ti tha piang kha an rank ka zirin state tina khanin an state ta khanin post an ni donani kan soita kan khanin post workzat state wise vacancies ang kha advertisement a khanin chiang takin oma advertisement kha kan lo download tanga kan lo chiar chiang don nia tin kan share tur boka chu tuntuma CISF Constable Fire and Hlawh tur hi mi patan bi kania meichatan adil ve theilo ani tin temporary post ani boka ange na chance ro chu thaviau thung ani apply dan tur han en leila online mota apply tur ani dona online atanga form fill up theina link khi
CISF recruitment website chu www.cisfrect.in video description a hian a link kada a chu kan lo check out don nia dilna form hi tun thla January ni somni pakwa atanga March nili sang ni le somni pani thleng online in submit thei dona apply thei dona last date of form submission hi March nili ani dona ni application fee hi general tan chengza ani dona STSC ESM kan ti ho tan khanin apply man om don lawani ti chuan form fill up thiam lo zo du nei te kan omani chuanin video comment na hianin hemi video comment na hianin kan lo soidon nia